Pukuan dem kadang-kadang tumparan darah di lidahku. Langan namin sampah batang di kaleku ende genom pesimanan tondon to batangku. Rampo na pasumbungan puduk ende kena pempuran pegambaromani yung ito meraputalang. Naulang kada turun ende kan bisa bungan na. Yung ito balu pia biung ne to barana hindi do to tongkon na loliko na tekulla at pemarasa. Apa kepada lo lamban ku pembentang ngatang lorong lako tondon to batangan ng masolanasan. Kukarampo na tanya osoran to manarang tutuna tanya turunan to paistan. Tanya na apa-apa na ninda gora-gora tongkon tanya na tuna turuyangan na to mina. Belan na kada tururi ang kurampo pasumbungan puduk hindi pagkurang paulelian lante kulla di pemarasan. Kukuami lako kita masolanasan sampah batang di kaleku kukuha. Bungkaran pa isang manangarin ng bungkaran pa sisarayan banua. Ang kulangan pa yung pagkataweran hindi tondot to batangku hindi kada diyang kukukuha. Tabi, lako olo na temi tongro ng bulo temi ada lante tangan na tondok tompete te malawang isang kana. Temi kaukoran situro akan na. Dekatabe na lako tumangka dipililang sa di tondo buah matasak. Temi tetap tanda itakan lang isang boyo male sama ya temi sangat kumua sumanong na lombok. Kolona tiadi sapu kadodona. Sauran to makamaya pandita sola sangayo kalambana sola tiku sangayo kana lalu kombongan kalua. Perana di demme lumpa-lumpa na lampo di mekutana hendek di mengusik keren ni kau koran tali itu susina lante kulla di pemarasan. Tabe elako turun nindo turun nambe. Tupo na tinukun tamate kamarintinan lante kulla atau pemarasan. Siman lako tingayo malabi ina. Kami temangka di dulu di demme tanda tinaran. Kami temanarang mulok yang tondok tepandai dan gedera temi mulok yang palang dengan tondok. Karena raba temi tondok karena langan kada turu ending kisara bisa ungan na salipapan solanasa. Kukua tabe lako tingayo ko mas solanasa timan kanang kairinku. Tabe lako tingayo na temi paran manang temi pa paidean. Temi to nenne di tukan itu tuan di pa paide ku jumpa demi waktu tira-tira wana lemang. Belan na deng ku jumpa demi parang dilea. Deng ku gol demi parang kamu tong kulla ulu salu pak kankenana. Ikua salama arampo pai mantutun kaboro na turu pas kena puang. Natundon kaboro na to kumampata ikua makada. Muya naman nilang ng matunal lo maniberek sulo na tedayenan. Mambela lalan kita taolo malengko kita pastulean taulay. Bunlean ni kita may buntuma dan mulai kita milompo kumahalako-lakuan. Apa kumalan na suci bisara matutungan. Kedeng kinalan ni kita midosto na lakman na dete tumiyang na marumani. Ito kung tontok kaya natunan pati na amle naruyang ako matindo Mario na hindi do nadi mamma kinakalwampan ng baliyang ki sang rapak kainan at mga pulik po kada kamalian to tepi kakederan anta sadio dio na may isang utang na nalalanta at tutun ta pati kamarintinan kupitan na marinding tondog to batangka ikotabe belan na iballa mo dia palaran apa na tinito tang na pura tangina na mitindo mo temi sagurara salpu mo temi ana gradian temi pisu na kitusan al makalima ana temi le to barra na pol kandi na solamit dum ana putal lang ang kita tumatao wala nao
Ituro ala nakiton ko rampo maasoro ante po maaway ng tole la kuton magtumatan at sikuangi masada. Ta si Kirolin ka waliote balaran nampak ta si kenamami benyong rantian tuyu anta si oy nante bikara mami temi pelale asan merasa naturo temi ada ituro temi ton ulang na temi kau orang temi sadon te pusia sadon tole di ko karapat ko solanasan langan itimang maaw dang kelesyon kumbay pada bang mo sampa bating kito tabe tanah no ko mo si Kirolin ko temi to makarapital Allah na tadi murah pak, mula murah pak, Allah. Apa nak panggil mu berarti? pakai deh Berarti melabu kum tom kanu. Ganteng kum ke sisto, iya. Tidak kata orang-orang ganteng. Iya. tapi lagi pekasuk ke paturuan pakai deh Ini dimakan. ya teh Pantununa Nenopra Kabupaten Pantununa Nenopra nama Tawe na ida pa nakaran mati Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Bawiten ekondok ke oh ndak lawan ya ya Pantununa Nenopra ya iya teh Pantununa siunu tawalu ya teh Pantununa mama jawaban Iya. Cara nganun na lang. ya teh Pantununa siunu tomate tamu bakar kamu Tali bim.
Hello, good morning, sir. Ini masih sementara menunggu tamu-tamu yang datang dari berbagai daerah ya. Ada mungkin yang dari Toraja Utara, Tanah Toraja. Hindi kita ano, pas pa to orang hindi. Yo, pas to orang. Pani na bro. Bidong dek baik. Puyang aja na. Siap. Berapa sebenarnya itu? Boleh beli sebenarnya? Oh, kursi ibadah. Wah, usul telur pemirsa. Deh. Hai. Panas matahari, guys. Mana balonnya, Om? Mana balonnya? Udah minum balok kah?
habis itu baru aja. Oh, Nanti makan. Kamu anu bapak ini. Habis makan baru minum ballo. berarti minum-minum kopi dulu ya? Ya, ini Om Iya, ada alas tidak ada pengaruh sama. tetap ballo. Tetap ballo. Bangun pagi berkumur dengan ballo. Jadi ini Bapak dari Toraja pemirsa. Hobinya minum ballo. Iya. Bangun pagi ballo. Siang ballo. Malam ballo. Kalau tidak minum ballo ini Om semangat sudah. Semangat berasal dari ballo Om ya. Saya dari kopi. Oh kita dari kopi. Dia minum kopi doyo. Yunusrian palette umbani bos ipin ku tinu. Oh aku teh Yunusri palette tirik. Tanya tinu teh aku. Anak ganteng nih. Tinu joy kampung Tinu ini nama kali teh. Iya iya. Apa menurutnya? Air. Bagaimana kabarnya Yunusrian Palette? Oh, May katabi penduan na lapong yan na tanda kanan to simentara pa uno ko lante laran ng panin dito tanga na puro tangina. Iko lami katabi na rokto silen kamalabita masuranasan buyan na marasang pikin ka masimisite misak ke di pamatana temes silena bura padang. Pagkabilan na situasi bilang nalanurong te masinin de. Na bela masisay koni tabe na tobita masuranasan kapatarungan iko masimisite dio na pasele bura padang.
Ngurangan pala usaha juga na pak keringan kaluata suratani pataruh kemalisinan na padolo na dikatabe na kita pesolanasan kukuha salah sabi mani pak keringan kaluata ya kana pangkusan kita law pawai ki we seleta na porde ki dosan kalamata katibusanan kata mati kemalisinan kukuha dengan na kamu tumawang maluang to masintung batu bating ini Kumanaro ko mong paninan na ito pandai ko ming patuloy-tuloy na ito kata kapaupuran kata palamiran kung sino ba ito kara na sedang mali hindi daw wali pero muna hindi daw ito tatungkol niya lolo ko na ito may anak na nadiyan bungso na kinusan ng surali ito karaan na agad na ito maraputan lang nakuha para po pagkatang kilabina ito kata kapaupuran kumakabutuan ta masoranasang baite bangki giring karang Temi karamami temi pelale san namarasa te bang sitarong kumite me salama manute yorak sama sampuloki apa na ko ya temi tuna matang palabiran kata pengukuran kamu mau walang pasinani nanna makalima ano temi sorongan sepu bainan tole saya temi sorongan bilasu belanna indala dikuan kita nasa ngate umpati iko mitabe dapatan patalinga doan ta ko tori setudo dapat todingan kaluata tu tani pataru kabalitinanta Itola teme ana kana radian teme bungsu na tipisanan makalimaan nate to balo sola teme ke kemarani de to tatumpon jalan ko niya mo tu kamarintinan na anak na nene oken tidiumba aja mo ipadang di usalu rampung paulang naramakan banung pulambanan buku tang sederan semua natang balu sarara tang sepekadera buku tutun metua si Taruna sama si Turusan na nene na dona yung may lusalu turampong paulang raramakamban ng pulambanan buku tang sederan an natontong amanda ulang nararabin pinsarin na buku rampo matang kian suru yatu inalatanin padaru katong konanta la si tiro ki papa nalia yan na sangan na to ki sekolah sola di sana leman si Taruna sama si Turusan na papa na kiren tumba demi padang di lea rampa umpatu papa na lia si Taruna sama si Turusan na papa na rendi demi lea rampa umpatu papa na lia yaitu inalatanin pataru kamarintinanta la si tiromami ki papa na lia na di pa rampu kaboro di patutun mali la ko kita masolanasan tuto matang kasuru batu betua ya tu letak sepakadan papa anania na yan na demo kasi paton ta kung si mo kada turo na tebi tondok sola na otomatis sa tomara pugumwa yan na demo kada turo na wala mi basi mataran latawalan tanga na di papati patun na si turo ada na betondok jadi ako to tika marumali la ko ban tondok to batana ta kikuwa tabe ko padololam mo monina kukuwa tang susi manilan na penanta tudo na kaputon tabelan na tangpo po ng paboy kita may boy sila taro sang kalamata Ini belajar pido. Ini belajar pido. Dito to rumarapa pasolanasan ya kasi tamu ki bawla ko te aton to si tambaromelo sugay ng tumitelalet san damarasa jadi kikuha ni kikuha ki padolobang mo belan na lanoli ke asile ke pagkiko sabi belang na sisi ko to bati ko manilu sisi po kotoran to tang po sisi ko tabe belang na sisi ko to ko tabe la corona bapa Victor Datuan Batara baru may pada di tampo may gendet Turampo malok ko sitola Serianto Belo Padang batu Papa Rian jadi karapuan ka dengan
Gurus mga ito Pelan-pelan, Om. Utang kelisuan din no pa niya tinalo kamarinan na nator ro pare ulit patahan ka lang pagin na to mga karaputan lang ng kalimana lang ko to balo siya siya yung siya le to marana hindi daw ko ko tapos na buha ko ng marpong wala ko doon talaga. Sama saya itu kita ini dari kemarin yang sudah mengukur mulai dihukum sama dari kemarinan yang menurut mengenai Nenek Cindy Rantai Tayo Rukunganna almarhum Indo Sarira Rantai Tayo sama urusanna Bapak Andi Burake Limbong sama urusanna Deni Oken Lusalu Ah, Victor dari tadi kan sana. Dari tadi. iya. Anu, temamu kayak itu. Anu, saya kira anu dulu itu toh. Baku pasang kau toh. Batal kah? Karena kenapa? Kurang masih kurang pas kali. Malah sulit jalan wae. Yo. Ya, tambahan rarago ko doon namin tama yung may amo to rombongan na Nenek Selsi. Amo ko. Gandang Batu. Ito ulit ang tambah rombongan na Nenek Selsi, Gandang Batu. Yang to rombongan pala tama yung may. Jadi nomor itu adulan. No kaundi.
pemarasan. Sabi kusulong kamoro rokko suleng kamala dina hanggang na toran nindo toran nambe tukinunta mate kamarintinan Didilungba armi padang dirang tayo Jumba lang tangan na tondok padang burake rimpong dolok padang kantaran na padang gandang bali selama malik puasa lama rampo marampa tutunta mate kamarintinan belan na pasakte na puang kaborong na to kumompong Antaran po si pagkatana natin ito tangan na pura tangin na tangan ni Kirpa Mariona. Ikuha tabi lako ang na pantini para nuanang dalan natin tondok lakimbaan na tamate kamarintinan. Bupadolo lampan kumulintang nga tangonor lako timbante ngayon may masalanasan kukuha. Kabutong ni masalanasan kagalinang nilande kamarintinan. Bupadolo lampan kukubaintang nomor kubatang po punang paway yung ibay seleta situro angan tayo lupelen manganta. Belan na ako rampo na pasumpung ang pudok yan nagpekan parumali. Tangya na turunan to manarang usoran to pande. Tanya na bati gora-gora tongkol tanya na turunan to mina. Naulari da kada turuna temi biyung siya to baru solanat na nadiyan. Makalimana temi le to barana. Polo kaindina. Aku rampo pasumpung ang pudok detek pekan barumali na ko ang na kamarintin lang tekunla tapi marasa. Buku amin karang kwenta masalanasang langan na kursumanga tumarapuin dengan kalapa maawatang pelesuan. Iko tabi taon na ako mo yung tebalaran nampak. Surat ani si Tirolindo temiyana ka nadadiyan surat temide to barana makalimana to makabuan ng nao. Surampo parampo malina tutun kamorona lako kita masalanasang kunulami temi kabesan lang tetangan na tondok
Ia mo may bayanan sepu siya sarungan tole. Di ko tawe tatorro mo ta si pemanta talno ko mo si pakata tatorro ta umisim mo si sapu-sapuara. Deno pada katong kunang ta latorro parialo nisung pataranak lante gula tape marasan. Di ko akin na bulang lagyalla padolo dago pagkimanet sa biduran na pa todingan ta tulatani patarro kamarintinan ta. Maaf kamu guys, kita akan melihat rombongan selanjutnya nanti ya. Iya, panas sekali matahari. Saya di di pembakaran saya. Berkelantai. Kita kasih cukup sejam pemirsa, baru kita jeda. Nanti kita lanjut lagi karena berhubung sudah tidak ada lagi tamu yang masuk ini. Tidak tahu lagi nanti.
Iya. Nanti kita sambung lagi ya. Karena Tom juga sementara minum kopi, jadi kita jeda nanti. Nah. Ada ulang-ulang. Mana? Siapa kan main si ganteng ini? Bilang nenek Pelalo tahu ah. Pelalo. Jadi ini namanya Pelalo guys. Ya, dari sini. Nenek ini. Pemirsa Mem Torjenius, ini namanya Pelalo dari Kabupaten Tanah Toraja. Ya. Tepatnya di Ulu Salur ya. Oh, Jaka. Mana Tedong? Mana Tedong? Udah dipotong nih. Iya. Potong Tedong tuh. ya, kedong. Nuak. Yo, kita lomba. Yo. Orang kolam keranjang. Dia tuh anu nih nak. Terus langsung mana yang tutup? Yang selama langsung ini. Curi Papa Esa. Misal kara kedua lo tuh. Hah? Bang selama sama Nina. Ini ada di dindar dia. Itu ambil lah. Jadi pompa pindah lah ke Australia deh guys. Belanda. Oh, kalau tamu tuh cewek Belanda sama itu 6.000 pindah lah ke Belanda. Ini sana sama itu? Stefani from Belanda bersama Fongfa from Awas mobil. Ada Otto. Mbah. Itu tandai. Apa itu? Malam. Dia aku tulang aku di malam ini nah.
Una tadi mau suara, kurai na pati siya ng pakindi. Macam itu bosku. Tua kita itu ka bosku. Oh, itu aku bosku. Bakarin no pide yang ini pembata karen tu tua. Koronor dari pembata le. Iya. Wah. Siapa tahu? Suka apa tuh? Bagus dulu di sini kak. Ada kita mau ke sini di sini. Ayo ada ke sama-sama dulu buat pemirsa ini. Kata-kata dulu hari ini. Kata-kata dulu hari ini. Kata-kata dulu guys. Saya ngarah kata-kata teh. Dua kafe dulu. Biro niya dia to. Pangan-pangan kita. Iya. Orang-orang kita turun kamu. Leto, masarap ba kami kalau siapa? Apa biji? Apa? Pajong itu na natasan. Masarap ba kami? Masarap sa kanila. Ito bisa hindi. Masarap ba kami dito? Berwanto pasuli manita bosku terik makale bosku makale. Oh, kita sudahi dulu guys karena kami belum ada kami mau sambungin, jadi kita akhiri dulu sampai ketemu lagi nanti pemirsa.